Yo novi nyewo megado gbenami medo gbenami le miaƒe tɔ kple miaƒe edela Yesu Kristo si ke gave nye kpli nu be ŋkekenyui ya gasu miasi aleke be miako miaganɔ du eye ase ƒe enya si ke wogatsɔ na mi le ŋkeke yawo me eye odi be mianya enu siwo dze be mianya ale be wòade mia dzi abe amegbetɔwo ene wòakpe ɖe mia ŋuti abe eyawo tɔwo ene be miawo katã miate ŋu kpɔ amenyenye si ke Mawu ŋutɔ di be mianye nae la be wòate ŋu anɔ eteƒe le miaƒe agbe me elabe eya koe atɔna be nye kplo sia la miate ŋu adze Mawu nu eye nye kplo sia la miate ŋu nya ame ƒomevi ke Mawu di be minye nae ko ale be natsɔ yeƒe dɔwɔnawo anɔ to miaƒe agbe dzi abe leke wòdze ene eya ta gaƒoƒo ya me la nye kplo mi gava le edu eye medo gbe na mi togovi lɔlɔtɔwo nɔvinyewoe mi nye ma elabe Mawu ɖeka tɔ koe mia katã mi nye Mawu ɖeka ke wɔ dziƒo kple anyigba ke nye Mawu ke nɔ akeɖobiwo dzi zɔna ke nye Mawu ke metrɔna gbeɖegbeɖe o ke egbe la aƒetɔ be yeagaɖe yeƒe nyenye afia mi to yeƒe nyame ale be enye kpli wo la miate ŋu kpɔ kaka ɖe dzi ke le Mawu me na mi amegbetɔwo bena miate ŋu anɔ nɔnɔme ke Mawu ŋutɔ di be mianɔ na ye le eƒe tiatia nu ale be mia ŋutɔ ame si ke nye ame le mia me abe Mawu ene la nate ŋu anɔ zãmi hena yeƒe ŋutikɔkɔe. Mawu wɔ mi na ye ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe gake gbe la ame geɖewoa womenye nenema o elabe nu ɖe va ge ɖe xexea me ke woyɔ be ekuri alo ega ke na be ame geɖewoa wotsɔ enuwɔnu ma tsɔ wɔ Mawu na woɖokuiwo eye negbe wogbe kpɔe ko la womeganya la be Mawu li o elabe wobe wotsɔ ga wòatɔ wɔ nu sia nu vɔ biabia nye bena ɖe ega ɖe atɔ ƒle agbea mate ŋu ƒle agbe kpɔ gbeɖe o agbea ye nye kesinɔnu ke Mawu ŋutɔ tsɔ na mi be wòanye edomenyinu mavɔ na mi eya ta esi ke Adam kple vɔwo wɔ nu vɔ eye wotra le woƒe tomaɖomaɖo me la Mawu ŋutɔ ɖi va mia gbɔ etsɔ yeƒe xɔxɔ va na mi eye wògba yɔ mi be yeviwo kokoko eya ta mianya be eya la enye Mawu ke nye Mawu matrɔmatrɔ Mawu matrɔmatrɔ wònye leke be nye kplo hã miadze si nenema eye ale be Mawu si ke metrɔna o la mianya be nenema ke hã metrɔna eƒe ŋugbedodo o Mawu metrɔna eƒe ŋugbedodo o nɔvinye medi be nanye sia egbe be Mawu la metrɔna eƒe ŋugbedodo o amen ele vevie be nanye be Mawu metrɔna eƒe ŋugbedodo o la ke o hã la enu ke alo ame si ke Mawu be nava nye le agbenyigba dzi la ye ko nye ga ene le nenye be etɔ tso emɔ si ke wòta na mia amegbetɔwo katã be miato dzi elabe egblɔ na mi be ye nye emɔ la agbe la kple nyateƒe la amen eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo Mawu metrɔna eƒe ŋugbedodowo o ɖasefo nyateƒe tɔ si le dziŋɔli me la ye wònye ɖasefo nyateƒe tɔ si le dziŋɔli me la eya enye miaƒe Mawu enye nɔƒe le si
no fe koko le si eyetane gbolonya la enya o vaname eyetane gobe da se fo nya te fe tosi le jingoli la yenye miape emawu eye diva mi agbo le gakeme o jebane diva mi agbo ne va tro miape no me asokudo eto kenuye o dibe mi anonaye eyata no vinye mau sinye mau matro eya si ma sinye mau mavo alléluia la fe enyam metrona o mau kenye mau matro eya si kenya ye todo kwisi no la eye me amerikama do adawne o eye me kwa adawdodo alon gbododo le ameresi afiva donede yefe amewo la na nyasi kabana mau mavode onye eye yefe nya ha metrona o ela bena nyesi nya mau mavo nye metro o ele gbogona mi le malayasi fait agbaleme Malachie chapitre 3 verset 6e ele gbogona mi bena inye sikenye mau mavo la nye metrona o kenye minya mau be enye mau mavo eye metrona o de nuka ejebe miawo amegbeto si o da volewu si o gbeto do fe gbe vole fe lo gama tala e diva mi agbo eye o gbagbo be elomi kokoko so do ke fa gbeto do anyire nye pota alebe ewo plenye premier amegbeto katala mi atamu akpo gbojo akpo vuvu akporo elabe eya kemenye metrona ola ye meye miapen gbedodo si o ma tro ha gbedo la ye o le nami eye tanenye be etem trodem ti ke nenya be ya metrona o vone to trodem ti la novinye to hede la va agbemena o maula wonu to hede la agbome ela o teside nti o hena nwie eye ala pope nti kokko egbe siegbe le wo agbezame eyata novinye abereke Malaisie fagbale etame topukui amade brenami nebana ela bena nye sinye mau mavola nyemetro o alléluia nye eyamake echo egbe ire mavo mekenye eyamake cho eye amekenye eyamake gbe le miape ngoli o eye amekela nye amemake echosike gbana cho ide mavo mo maha yepe kwenye Yesu Kristo yepe kwenye Yesu Kristo yede kakwenye mau bubua de ke megale afia de ke yemi ayobe mau o eya de ka kwenye mau novinye ejebe na jesia de ka abe mau ene kula me kali yibe eya kenye mau de ka ma kenye mau mavola nene ma ke ngbesika dore ame sem pa gbenti tohe la ala vamene to hala vameno nenye be enye be enye mau eya epo kwenye Yesu Kristo biba gwabe nemi jesibe Yesu enye Kristo la ke mi podede alléluia nemi jesibe Yesu enye Kristo la ke mi khoji sema ke mi pohoho alo mi podede mi atosi amovovo leketutu mau dibe mi avodo novi me dibe na senya ya gome alléluia me dibe na senya ya gome mau le gbogbo na nye klo gbebe ye metro
ele kele enye eyamake chola yeke ganye gbe etwe de mafumafo wow ya nenema ole alléluia ela bena ame ade kematemu ado gome do kpebubu anyi ame ade kemagaton do gome do kpebubu anyi alléluia negbe esi odo anyi si nye Yesu Kristo lako amen kore to fa gbalegba to tame to kuku were kele gbogbo na mi belere praise the Lord ela bena ame ade kemagaton do gome do bubu anyi negbe esi odo anyi si nye Yesu Kristo to la de koye gome se sale esi alumele sio ye gome yebe gome do bubu ade kemeleo Bibla bona minwere bana Kristo Yesu la ye pankola ye fonko katata Yesu Kristo pankola ye fonko katale jingoli alo jifo la nigbaji ple anigbate eye kobu boade kemagale sokle komao eye enye mawu do jesi egbebe Kristo Yesu de ka enye mawu ke diva mi agbo mega buibe vi onyena mawu ela be mawu me vemelio de ka kenya ke diva mi agbo ye fo kwenye Yesu amen eya ta no vinye edo la senu sia gome be obe gome do kpebubu ade kemele alo aga do gome do kpebubu ade anyi ke me ke to na Kristo o e de fia se kabe Yesu Kristo a yenye miape mawu eye eyama jiko na khose na o de popo alléluia ogwe psalm fa agbale alo fa ka eve buku we to ha gona mi bana ke wo afeto mawu mavola elitegbe eye wo nko le jijimo katame ke wo afeto mawu mavola elitegbe eye wo nko le jijio katame amen enye jijia oji oha ne enyame yo jiokola na nyabe enkomala elemo alléluia na nyabe enkoma elewo kenye ameke oji manya meke go ameke oji Kristo Yesu fonkolemo lekado agbekele mawa agbekele miamea yenye mawu kemi yobe Yesu me pepo nene makema tokpo mawu hao eyata ehlo de mia dumoto de sereme eyata ye onyabe nene maule eye ohado la nye nene ma ela ba to siajiko ye enti koko ke so Kristo fo vuamala ate wo dole agboume alebe wa klo wo mau nyenye kele maula ke nye Kristo ke davu ke nye agbegbogbo miakudo mala miamala ne na jele mafo kuma abaleke tutu ma odibe wa nodo nai ene novi loloto Yesu Kristo le ejiome ejiokatame vo ne na tema doje sibe ele fe jimela ejebe na novinye ala khoi sebe yenye mawu eye bubu ale kama gala fide ko e mo bubu ale kama le la to hao et attends, le vivier ba na nyanusia ye fe gbe pa demile nami Roma to fa gbale ha gbole nami ba car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Car Dieu ne se repent pas de son don et de son appel. Ye gomede nemi kponu Roma to fa gbale ta wele keku kubla vo asiekela ile nyaya bonami. Alléluia. For the gifts and the calling of God are without repentance. Amen. Ela bena mau fe amanu fe fenu na naola.
kple yɔyɔ megavene o. Ye gɔme nye bena Mawu magagbugbɔ eƒe nunanawo ƒe kple eƒe ameyoyo axɔ o. Eye magbe eƒe ŋgbedodowo dzi wɔwɔ gbeɖe o. Nye kele Mawu si eye nunana kele si etso na mi ke nye ye ŋutɔ ƒe agbe la magbe nu le gbɔ o. Eye ta ye agbe ma le nye kplo me ɖo. Eye ta ye wòhiã be nye kplo mianye eya ma tɔ ɖo. Eye ta wòhiã be nye kplo miasubɔe ɖo. Amen. Nɔvinye, ele gbea sema. Bible gbɔgbɔ be ɖi. Alléluia. Mawu magagbugbɔ eƒe nunanawo kple eƒe ameyoyo axɔ o. Mawu ƒe nunana ke na mi ke nye ye ŋutɔ ɖokui la magbugbɔ xɔe o. Edze be wò ke nye leke la ela la xɔe kplikpa ya nɔmɔ. Nunana tɔxɛ ɖe wònye. Mawu tsɔe na mi. Ye be ye va mia gbɔ. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo medi be miase enya gɔme nyuie. Mawu metroa le eƒe enya me o. Ŋgbeke Mawu do de mia dometɔ de sia de ƒe agbenti tɔxɛ la, ye koe le me va ge. Ye koe le me va ge ma da ƒu gbeɖe o. Eya ta nɔvinyewo edze be miase gɔme. Eya ta Bible gɔme be Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, c'est cela qu'il fera. Ce qu'il a déclaré, c'est ça qu'il fera. Et cela s'accomplira certainement. Parce qu'il n'est pas comme nous les hommes pour dire que, oh, je ne savais pas. Dieu, il est Dieu qui est Dieu en lui-même et qui connaît tout. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui le commencement et la fin. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Et s'il promet sur ta vie, ça sera accompli certainement. C'est cela pourquoi la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il l'exécutera certainement. Nombre chapitre 23, 19. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should do what? Repent. What he said, and shall he not do it? Or what he spoken, and shall he not make it fulfill? He will make it fulfill in his time. In Jesus' name. Mawu menye amegbeto wonye ne waka avatso o. Mawu menye amegbeto kemio minye de ne waka avatso le fe nyawo me o. Elesema, eye menye amegbeto fe vi wonye ne watro enya abeleke amegbeto tro anya kaba ene o. Nya siko gbolola yeji wo ge ole. Mbeke odone wo agbenti la ye e wo ge ole la gbo me. Vo ejebe wo na cho wo agbe ne be agbe amenye to ye to enyeta ne kpo jina e nuke o katanya gbedodo la agbe anmela ne na be ne va me ne le fe agbe me. E Yesu Kristo fon koma e wa va me na o. No vi lo to ejebe mi asen wo go me ne kia. La be maula mawe yo le do ke si. Alléluia. Moi se fa gba le tabla vo moi se fa gba le enelia etabla vo eto kpukui we asire kele nyama blona nye kulu le kapopo yame be ma o menye amegbeto be ni wa dala pa wa lu atro fe nyao
Alléluia. De wa gbolonya eye ma wo eji oa. De wa fonu eye ma we oa. Ela we. E ata no vinyo mi do la nye bena ma vo si. Me ko mi do la nye be ma vo si. Nye na edokui. Le ento do kimala. Me troa e fe nyaho. E yata do de siegbe. Benenye nye tona. Nyabe mbeke o dola gbe untila. Ye kwele me vague. Amere gbe amere lo. Ye kwele me vague. Novinye. Edo la segome. E la nyabe mawenye. Maule edo ki silekea. Le Yesu Christo ponkome. Alléluia. Ne ekbolo nyade la. De ma wo eji oa. Alléluia. Ela wo eji kokoko. Ela wo eji kokoko. Alléluia. Alors de wafonu eye ma wo eji oa. Edo la wo eji madama datoyi. Maula wo epenya sianya ji madama datoyi. Eya tanovinya. Ejebe na kweji se. Ela bena ejebe na kariji. Na kwe pen kundo la gbome. Alléluia. Afeto maou mafo ye gble nyasia wo bena. Yema gble ko dona nye nubabla o. Afeto be magble korona ife nubabla ke bla o. E yema tro nu si do chonye nu yomo o. Maou me troa ife nubabla o. E ma tro nyasio do tu ife nume la ko gbede o. Alléluia. Ebe metanye kokonyenye zideka. Mauta ento kokonyenye zideka. Nyema da alakpa na David o. Mama la alakpa dana o haigbola. Nema da alakpa le David o. E wada David peji yimevio. Ova trosi amesikeme e akpo. E yabakpo e fianyenye le. E yo vanybe jito jila. Ngbeke dore nye ha ple agbomula ma dafu gbede nenye be mi le pomaji. Hallelujah. Praise the Lord. Epe fo me ano anyi tegbe ple epe fiazikui abe eye ene le nku yepe nkume alike abe releti ene tegbe da se fossile jingoli mela yenye nyatefeto afeto Yesu Kristo. Na vinye maule yirao be esenya yao ta don kude maum ne na kade fe nyaoji be na yefe nya matrola ye kenye yefe ngbedodo matroa ye modo agochule nami e yata ne kadiji ne kwese ne chofa gbene ma don popo gbero la be mawu ye unye ela be mawu ye unye ma troe penyao oyirami nyanovi Yesu nyo oyiram maulelo avwajilula fegbe mi gase jo true forgiveness mission of Seda Panyibaji na novi loloto le Togo nyibaji kle Ghana ntomo kle Benin ntomo la be mi o mi sena fegbe yao maune no premier kata le Kristo Yesu fonkome kemi akobe ega isare akpedami maune no premier kemo oyirami kaka